I na kraju što još mislim da je potrebno da se zna jeste dinamičko rotiranje. Evo na primjer da ubacimo još neka 3 laptopa. Evo koristit ćemo ovu mrežu 1 vamo žutu. Evo 1 laptop, 2 laptopa, 3 laptopa. Trebamo ih povezati na ovaj switch. Koristimo straight through kablo. Sad da mi ne bi njima opet dodjeljivali posebno svakom adresu, možemo koristiti dinamičko rotiranje. Idemo na End Devices i ubacimo jedan server. Nek bude to taj server, međutim trebamo i ovaj server povezati na switch, tako da koristimo isto straight through kabel. Otvorimo server, idemo na ovaj tab desktop, IP configuration, treba da mu dodijelimo njegovu adresu. Vidimo da smo ovdje, prvi host je bio 10.2, posljednji je 10.254. Evo njemu ćemo na primjer dodijeliti 172.168.10.3 nek bude. Subnet maska ove mreže je 255.255.255.0 i defaultni gateway je bio 172.168.1.0.1. Da bismo provjerili komunikaciju sa ovim, na primjer sa ovim serverom, možemo ući na neki računar, kucati ping, sad adresu tog servera. Evo vidimo da ima, znači da je uspostavljena uspješna komunikacija. Trebamo zapisati koju smo stavili. 10.3. Sljedeća stvar koju treba da uradimo jeste da otvorimo server, idemo na ovaj tab config i idemo na DHCP. Stavimo da je upaljen. Treba da promijenimo defaultni gateway, znači na ovu mrežu 172.168.1.0.1. Ovdje sad možemo podešavati koje su, vidimo subnet masku je zapamtio. Tu se nalazi subnet maska. Sad ovdje od koje IP adrese da počne dodjeljivati adrese ovim ostalim laptopima koje smo bacili. Znači možemo mi staviti ovdje 0, nećemo 0, zato što već imamo ovaj računar na dvici i on je na trici, ovaj na 254, recimo 10 ćemo staviti. Znači od 10. adrese dodjeljuje, maksimalni broj korisnika nek bude 3, nek budu ta 3 laptopa. Pricnemo save, da sačuvamo, sačuvali smo. I sad kad pokrenemo ovaj laptop, idemo na desktop, IP configuration i samo pritisnemo na DHCP i evo ga, znači da se je povezao uspješno. Idemo na drugi laptop, desktop, IP configuration, DHCP, evo ga i drugi se povezao. Na treći laptop, desktop, IP configuration, pritisnemo i evo ga i treći se povezao. Sad možemo provjeriti komunikaciju s nekim od ovih laptopa. Provjerimo, dakle, prvo moramo zapamtiti koja je adresa. Adresa ovoga je 12. Evo provjerimo komunikaciju sa tom adresom. 172.168.10.12. I vidimo da radi komunikacija, znači da je uspješno dodijeljeno. Sad ćemo pokušati na primjer evo ovaj laptop sa nekom drugom. Ping 172.168.0.2 i vidimo da radi. Eto, to bi bilo to što se tiče mene. Nadam se da ste šta naučili, da ćete skontati i auf Wiedersehen.